Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. Menteri Sarkar badai kami ia ketnat Public Health Engineering, ubak samlin malngyang, ubalang ru UMLA, jong ke Sokyong Constituency, henen kesngi kakat kandai terek matau banai no pra, arja kat pra. Ulayo banbu yu mau nongrem, ban sedang taino, ia ke Madan Bitau Combined Water Supply Scheme, ke Balamang Palat Lai Kelur Saupo Lak Tingka, ke Bahap Apo ke PHE Mausen Ram Subdivision Hills Division, ke Bahap Apo Sokyong Constituency. Hakani kesingi lai don langru u Chief Engineer jong ketnat PHE, uba SK Bla, u Additional Chief Engineer ke PHE Zone 3, uba CR Chalam, u EE jong ke PHE Hills Division, uba Pinongrom, u SDO ke PHE Mausen Ram Subdivision, uba ke nong besau, bat kiwe-kiwe, bat ia ke jengelang lapenya da orang bak senong ke Madan Bitau, uba Estarning nong sit. Tehena singi ngasgo penken mau. Baga ngabat kumu PHE Minister. Ada kesin ke paningkong. Hakane ke senam aja katpra. Bangan bu mau nongrim. Nam tak skim hapo ka konstitusi jonga. Kamadan Bitau kadai ke kurun ke paningkong kebayok pedang ya ke skim na UMLA balauru Minister PHE. Telas ho banong. Bangayit hadu katatai pi, ngam ju jrai na pi. Bakai kam ka bangayit kalong, bakakam bakan kam jam banya ka ketien.